Numri uffiċjali jikkonfermaw li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'maġġoranza ta' 33,675 vot fuq il-Partit Nazzjonalista. Il-voti mitfuqa u validi kienu jammontaw għal 73% tal-voti reġistrati. Għal din l-elezzjoni kienu 344,356 il-votanti reġistrati u minn dawn 257,588 tefgħu il-vot tagħhom. 5,737 mill-voti mitfuqa kienu invalidi u bekk voti validi kienu 251,851. Dan irriżulta l-kwota ta' 35,979. Din tiġi kalkulata billi wieħed jaqbad in-numru ta' voti validi u jiddividih bin-numru ta' kandidati miżjud wieħed. Jiġifieri f'dal każ wieħed jiddifidi 251,851 b'7 u jikseb il-kwota. Dawn huma r-riżultati uffiċjali tal-ewwel att għall-Partit Laburista. Lino Bianco 7,268 vot, Clint Camilleri 13,484 vot, Peter Cordina 868 vot, Joseph Kuxkiri 10,461 vot, Miriam Dalli 23,479 vot, Mario Farrugia Borg 1,297 vot, Charlon Guder 6,719 vot, Ivan Grishti 1,595 vot, Marlin Mizzi 14,057 vot, Alfred Sant 48,739 vot, Deborah Xkembri 5,983 vot, Flair Vella 512 vot. U għal-Partit Nazzjonalista Raymond Buġeja 7,846 vot, David Kaza 19,582 vot, Teris Komodini Kakija 7,859 vot, Kevin Kutajjar 5,415 vot, Helga Ellul 2,976 vot, Stefano Mallija 5,663 vot, Roberta Metzola 32,360 vot, Kevin Plumpton 1,238 vot, Jonathan Shaw 2,087 vot, Norman Vella 7,099 vot, Francis Zammidimek 8,660 vot. Għal-Partit tal-Ajkla Nazzerino Bonnici ġab 1,208 voti. Għal-Alleanza Bidla Anthony Kalleja ġab 239 vot u Ivan Grekmintov ġab 776 vot. Jean-Pierre Sammut tal-Alleanza Liberali ġab 202 voti. Għal-Alternativa Demokratika Carmel Cacopardo ġab 1,527 vot, fil-waqt li Arnold Cassola ġab 5,891 vot. Fl-istess waqt fl-ewwel att il-voti ta' Imperium Ewropa kienu dawn. Arlet Baldacchino 452 vot, Antoine Gallia 104 voti, Norman Lowell 6,205 voti.